ebikwate biri mu genereta emipira yo kunyurramo izo mu iziba n'erisho ryo kushikera emisiri nibyo bihirwe ekitungu kya Skymax bakwatanise na Technoserve ahabwa abahingi bamwe mu rubugamba rwa Mpara n'ababutanda Ihunga na Rwentobo omu district ya Ntungamo. Rogers Muhendo orukura ekitongole kya Skymax ekiri kushanga muri Mbara atugambire enshonga abo nki bacwirimo kushagika abahingi bari mu kuhinga munonga kandi ahabwebye mu rukura ibya climate change twatuba twine season zibiro mu mwaka iragonga hatagwa teme brano kudrota icyanda kibire kinji so itonke kitongore cya Skyra washaramu okushagika abahingi kubayamba kuhinga oba hariho cyanda oba hariho cyanda kuba at the end of the day ito nitubane twenda ibyo kurya ito twena ntihanga zena na nensi abahingi basimira ekitongore cyabo kubashagika yo ningira ngo muhingi tuzaganyirwa akuba kutubire ntiko bwire bwo mushana nkobo buturumu irrigation system turema ukorese bafu ninge bucket kushira ubusiri ushira hake nisima Skymax yo kuhereza ubuhereza abateza pampeji zakukonya emera byitu umushana twensteganisi bo munonga konka hatu musheza ubuhereza. Kenneth Mutara omuhingi w'enyanyo ku Rugabutanda Kajara ashabire government okongera amano mu kwirukangira abahingi twire twatagana na government tukutamwe sente bimwe bikwanga kwize sente zitu zigwayo konka abantu aba babasuze kwiza baba bamazumeri zo banandyande bande tere cyo kutangaza botapampiza mwanya ntatire muna rwigana omugandi sente za parish development model omu district ya Kabarore nezo kuhebwa abantu barukurabira mu Karuru okutandikanisa bitero kwija ebi bigamirwe mukuru w'entebe ya katano wa district G Richard Rwabuhinga Boki ogizirengwe cyinchija kwiro mu kwayo sentezi ahari yaba barabe barabere mu kuzitunga otiro no kumaraho obushomankuzi oburyo mu nkoreje ya parish development model rero buntu bikumbiri abarakoma mu kuno kurganande mu kama 50 batunge sente. And I didn't want to direct, as chairman of this district, spare a Karuru kwa bantu batunge senta atarumunguzi. Abwo ekyo nkiyegerege kurungi munne. Miliyoni 50 ngwe abapplyingira bayina bikumbisa. Spare obururwa. Rwabuhinga bwambira haruterana rw'abebembezi omuri Kitumba Kabarore. Kubarambure barukora. Kubekambisa. Hatseta bibahire nturago tuni okatuni hamikutu nibehanga bana barwana ori aswiro mwisiki wa kabiri ya mgamba your name is Jennifer PDM niwe PDM habwo kuba sente zizire ori mukayikuru murekereyo yiwe niwe nganzi yange love PDM hati bagambire kwisweza abakazi. Some circle leaders who are extorting the beneficiaries. Burumuntu ayino kutunga sente za PDM ayino kutunga milioni emwe konka rwabega abebembezi nagamba ati kukuteka ha list emitwaro 10 emitwaro 2 oli tayine cyo gukora ayikiriza ayayo emitwaro 9. Rafael Magezi or Minister of Government zebyanga kandi birage mujanye mukuru agizirengo bushomankuzo mu nkora ya parish development model bwerisize Karungu. One is the anti-corruption unit. Bagenda ku investigating abo ba leaders ba SACCOs. Akore ekyo you will be arrested and prosecuted. Ekyo kigamba kamera Gasha kwa Fred Turiyakira na Jonan Tusingwire.